جو واشنگتن ج استودیوین دنگ امریکا دم باش اما دیسا برنامه کرد ویزیون یه هفته ده چندین راپورتا بین پیشوه و تماشاوان هجا دست پیکا برنامه ده اما وگی دنگ امریکا روزا و نوروز پیروز دکی تماشاوان هجا دم باش او نوروز و پیروز به دوباره روزان ده که بود هزاران کس نوروز پیروز دکن و وان پیروز باهیان و قدر رفراندوم پیک دینن ده همان دمی ده پیوندین ترکیه ین رق و آلوز لگل اروپایشی بردوام بکرد هر دم نوروسیه بوی سنبولکی برخودان ول تبایا حریم کردان ل ترکیه ول استانبول آهنگ نوروز هاتنه گران دوی سال ده وکو هر سال کابوری گل و ریبرین سیاسی به هورا در فج دست ندان پیام و بیر و بوچون خوین سیاسی دیار بکن دا آهنگاوه سال ده دو پیام هبول یک دجی ریفراندوما گهارتنا سیستم پریوه برنا ولات و یا دوی بو آشتیه بود اوان آشتی کریه قربان بو هلبجارتنان اوان آشتی کریه قربان بو هلبجارتنان اوان آشتی کریه قربانیا پیش روژا خواه و پوست و اوفیسین خواه به دهان هزاران کس سرارای آستنگن اولهیه با آلاین رنگا و رنگ لقادا آماده بون که زور جوان آلایان پیوان نه لسر نویسی بو وکو رد کرنا ریفراندوم 16 مهابت بو برفره کرنا دا صلاتا سرو کمار ترکیه لدم آلین اپوزیسیونا ترکی و جوانا هدپه یا آلیگرا کردان بگف لسر دیموکراسی ولاد دبیند بو ریفراندومه یعنی اوه سیلی سپرمش بکه اف خلقه کرد بارش دخوازه، انسانیت دخوازه، مافی انسانیت دخوازه، دموکراسی دخوازه، مرنا انسانا نخوازه. پرسا ریفراندوم نبتنه بالا خوکشای لسر روشا نافخویا ترکیه لیبویا اگر بو گرجی و تنگجه دگل چندین ولاتن اوروپا کار بدستن اوروپا دبیجن تبلیبونا ترکیه دناف جواکا اوروپا دا دوری راستیه اگر ترکیه لدمکی نزیک سیاستا خو نگهره سر کمار ترکیه چه در فد جدست ندان هیرش بسر ولاتن اوروپا نکد دگوتاره که دال روژا دارستان جهانی گف کرن و گوت اگر یک لتبخت لی بخه Bu Avrupa İkinci Dünya Savaşı öncesinin ev Avrupa nejat perest û faşîst e her ji berî şerê cîhaniyê duyem ve ev Avrupaya tûşî Türkfobya û İslamofobya bûye Avrupa hîvî dikir şerê daxuyaniyan bi dawî bêt lê eger dewam biket ew bêdeng nabin. Was wir aber nicht wollen ist, dass Konflikte از هیوی دکم اف تنگجه بداوی بید از باور دکم او ده ترکیه برف جدا کرنه ببد تشتی از هجاندم بحثی جورین گازه کری و از بسیاری جی خودکم اره چه خرابتر هیا المانیا پیگونه هبار بکد ایدی ام نکاریم بدنگ بین سر کمار ترکیه آلمانیا پتر جه هر ولاتک دی کری آرمان ورخ نکاتند لوی هفته دا لگرتو لحفاتنا کردان یاروجا شنبیا بوری لالمانیا شرمزار کرد کو شارزا باور دکن ترکیه برو پاش دچه ترکیه لدما مهک دار رفراندوما مزن هیا سرک اردوغان دخوازد دسلات خو مزن تر بکد اوه ایک جه آلوزیایه جبله تندو تیجیان دگل کردان و اوه ترکیه پاش وده به ترکیه هر جه سال 2005 دانستاندنین اندامبونا ایکتیا اوروپا پیک دیند لی دگل لاواز کرنا بنماین دیموکراسیه لی ترکیه و تاوانبار کرنا اوروپا بنجات پرستیه و هیا اف آلوزیه تنه بداوی نئین و اندامبونا ترکیه دی ایکتیا اوروپا دا هر گیرو ببد. خالد فتاح دنگ امریکا هزا یپگی کاری بکه هم پشگیری امریکا هم جیا روسیا لشر دیجی داعش ده بسینه و یپگی ادعا کری بکه وان رکفتنه که بر روسیا را جبو آواکرنا ناوندک لشکری لافرینی امضا کننه لافج عالی روسیا و ناتیا پش راست کردن لعالیان دین هزا پشمرگه ج دیجی داعش گلک بیجه چون درخستنه و گلک پسپورین سیاسی جد بیجه افسر سرفرازیان هزین پشمرگه هرم کردستان نزه سرخابونه دیگه یپگی راگهاند که ریکفتنک دنابر وان و روسیا ده دربار آواکرنا ناونده که لشکری لافرین هاتی امضا کرن آلی روسیا و رد که لی شیروکیا زینب خیات بیجه روسیا هزا هر گرنگ لحرمه او دکارن دگل کردان باخون دکارن دگل اسد باخون و او دکارن پیمانا گریدن ده همان دمده امریکا جد شر دیجی داعش ده پشگیری دادن یپگی و هزا کردا ده شر سوریه ده کاری با آلیگریه ج امریکا و روسیا بستینه و وها خویا دکه که گه نای داین جبو داخازن ترکیه
از باور دکم هفرکی دنابرا ترکیه و کردان چه ببد که دیجی تبایا کارمه بوجنابنا داعش و درکرنا وان جرقه اری اف سیناریو جه نراحتیه از دیدگهم بر سروکی کمیته ام حول دادن کرداره که بکن رگیریه لبویرک و ها چه بید هر وها شروان کردا دناور هزا عراق و ملشین شیاده درزگارکنا موصلی ده جه گرتینه gelek alî li vê derê bin û di rizgarkirina herêmê de cê bigirin. Lewma ew jî bixwazin di paşerojê herêmê de xudan gotin bin û em dê şerekî siyasî bibînin. Herêmê Kurdistanê haş hin pêvçûnên di pêşerojê de hene. Em dikarin şerê milîtanên şîî bikin di paşerojê de gertê giftugû bi Bexdayê re tin nebe. Milîtanên şîî belê divê bi rastî hayê mejme hebe. Tê gotin ku serfiraziyên Kurda li Iraqê destê xistîne wan nêzê serxwebûnê dike. Ew bi temamî nezelala ka ew ber bi serxwebûneke dirist ve diçin an ew tenê ji bo gurkirina moralên netewperestên Kurd de li dor rêveberiyeke ku bi rastî ji kar dikeve. Serokê Amerîka Donald Trump roja duşemê mêvandariya Serokwezîrê Iraqê kir û pisporên siyasî dibêje îhtimala mezin e ku Amerîka daxwaza serxwebûna Kurda wek zîdebûna pirsgirêkan û aloziya dibîne. Wezîrên derveyên koalîsyona dijî Daişê di konferansekî li Washingtonê de kom bûn û hevkarê me Salih Demîcer ji di konferansê de amade bû. Salih tu xêratî Salih tu dengê me dibihîsî? Belê dengê te tê min fermo. Belê Salih di konferansa de babetên sereke çi ne gelo? Belê yekekî aram wek tu zanî ev kombûn ev ya koalîsyona navnetewiya dijî Daişê yek û şêst û heşt welatên cîhanî tê de beşdar dibin giringiya vê kombûnê îro li Washingtona paytext li Wezareta Derva ew e ku yekem car hemî endamên vê koalîsyonê lê amade dibin. Kombûn berî nêzîkî dî saet û nîvan saet dehê beyanî bi dema Washingtona paytext dest pê kir gelek xalan ronî didin ser gelek xalan de destpêkirina divekirina daniştina yekem da Wezîrê Derve Rex Tillerson behsa giringiya têkbirina Daeş bir û behsa giringiya ku ev welatana welatên koalîsyona navnetewî bi awakî rijdî li ser erdê beşdar bin di têkbirina Daişê da piştî wê Serokwezîrê Iraqê Heyder Ebadî axaftinek pêşkêş kir û behsa wê yekê kir her wî jî ji aliyê xwe da. Tiştê giring di vê kombûnê de ew e ku wê gelek xalên giringên ku rastî pêwîstiya xelkê li wê derê pê heye ku wê bêne guftugû kirin. Kombûnê berî du saet û nîvan dest pê kir li dirêjiya rojê berdewama anha di vê navê de di wexta ku ez were de axivim da hemî wezîr rabûne ser podyum li ser şanogehê wê wêneyekê bi hev rabigirin di vê navê de wêneyekê bi hev ra digirin niha û piştra wê derbasî kombûnekê bibin. Belê Salih ev konferansa hat kare guhurtinê çi bîne holê gela? Etkarî pirsa xwe dubare bikî kekê aram? Ev konferansa li Wezareta Derve Amerîka çêbûyî kare guhurtinên çi bîne holê di şerê dijî Daeş de? Bi rastî yanî pêwîst e ku bête ragihandin ku gelek xalên girîng di vê kombûnê de wê bêne guftugû kirine ev ya yekem xala yekem ew e piştgiriya leşkeriya dijî Daişê ji aliyê Amerîka û welatên vê koalîsyonê da ya din nehêştina şervanên biyanî ku biçin ji welatên derve biçin tevlî Daişê bin li Sûriye û Iraqê ya sêyem têkbirina jêderên Daişên darayî ya çarem seqamgiriya herêmên rizgarbûyî û yên ku bê rizgarkirin em dizanin li van herêman hîn neqes seqamgirî heye ev herêmên hatî rizgarkirin ji destê Daişê xelkê sivîl wan deran nikare vegerin herêmên xwe ji ber wê di pêwîst e ku seqamgirî li wan herêman hebe xaleke dine girîng rewşa mirovahiya van welatan divê van xelkê sivîl divê bête parastin divê pêdiviyên jiyanê ji wan ra bêne dabînkirin ev hemî tên guftugû kirin xaleke dine girîng jî ew jî şerê li dijî propaganda Daişê Daeş dizanî di şerê xwe da gelek propaganda bi kar da anî gelek xelkê sivîl û şervanê biyanî bi kar da anî ji ev kombûn wê gelek van xalan û gelek xalê dijî rûnî bide ser. Belê hevkarê me Salih Demîcer ji konferansa taybet li Wezareta Derve Amerîka em agatartin gelek spas. Cecdeki, holi kur dev be
تماشاوان دلال د نوروز آمده ده وک هر سال ای سال جی بده هزاران کس لقادا نوروز کومبون و سر سالخا پیروز کرن. نوچه گهانما خجان فرقین او راپورت تایبت آماده کریه. نوروزا آمده ای سال د روشا آوارته ده هات پیروز کرن. گلک قداخه و آستان کرن چه بون. پولیسان نیشتن که خلق آلین کس که سور و زر تیخن میدانه. کنترل پر زده بولیدی ساجی به دهان هزار کس بشتار نوروزا آمده بون. گلی آمده مرحبا گلی کردستانی سلام ریچار عالیه ولادی ايش فرقي نتيم امجبي بارشي عطنا ولا زنا خوشم جي اما جبو خاطري بارشي قلت يزبم رمجي زي هرمي نوروزي مجبونا خاطري بارشي متين بس ايدي في كشتني في قتل يامي بس جوشا جوانا جی زیده بو اول میدانه به صدان کس گووندین نوروزه گرتن. د نوروزه دا پیامین هفسروکین HDP جی هاتن خواندن وکی کتزانین کامپینا رفراندوم HDP لدجی گوهرتنا دستوره و پیامین سیاستوانان جی زیده تر سر رفراندومه بو. اوی اتفاق جبونا اکبلی ابنا جبونا كيف AKP MHP جهراتي وانا صوص دانا هفدو ام صوص وانجي ام تبيلين كو لسان كشتنا كرداي نهال باجاني كردستاني ام اوبراسيونا كبنامي سي هلالا دست فكري ونكار الكردان بقادين ونكار سي كردان بريخدين جبانا بزبرن سیاستوان کرد احمد ترکشی جگل آمده را آخوی و جبشتران خواست که تالان و ورانی الباجار کردان کشتنا بسدان کردان نیج بیر کرن و در رفراندوم دا کرد دنگ ناب کار بینن. بحزار جانا بدرو جان لبرجوش هوا برسا خودتینن هم بخیراتنن سرچاواراتنن ام باشانن چه قاسر مزاران سرفیگلی تجاریجی سر خلبر ظلمین دوام دونن ایروشی ام دبینن ظلمک زور لسرگلی کردایه لعم دبینن قادا نوروزه قادا آمده بجوش هوا ببر خدا هوا دنگی خواه دکینن حمود دنیاه سرسرا سرچهوا جوش هوا سرسرا سرچهوا بر خدا هوا عثمان بایدمیرجی نوروز 2013 به بیر آنی و گوت حکومت فرسنده دیروکی آجبو آشتی قربان هلبجارت نگر. هزار سلام لکوبانی هزار سلام لسلیمانی بزخت و زوره بکم کجیه بفاشیزمه ev gelen serbilend ev gelen brumet bkasi miskale zerre şunva gav naveti o şunva gav naveji maşallah ji rahma khudara maşallah ji rahma khudara ve carekdin qada nevroze tijekir ve carekdin للنرخي خو خويدر كتن ونجارك دن لبيش راجا قال لي خو خويدر كتن خدیجان فرقین تنگ امریکا آمد. تماشاوان دلال نهال استودیو میوانی کی مهیه کجا استانبول هاتیا هنرمند نودار یک کرد علی geçimli که جبو چند برنامه نوروزه لامریکایه علی جات تو بخیراتی برنامه کرد بیزیان و دنگ امریکا دسر دا نوروزا پیروز به نوروزا همی کلمه چی پیروز بس تا نوروزا راپورتا نوچه هانم بل آمده بیس سری دا نوروزا آمده او پیروز باهیندن جه امریکا جه واشنگتن چه بخویا بو يعني من ام geleki dil xoş bûn gelekî ke xoş bûn ji Amedê gelemê Amedê bi rastî jî bersivekê xurt ji bo êrişê bersivekê xurt dan bi rastî jî Nevrûz yani coşa Nevrûz îsal jî wekê daxwaza Kurda berdewam kir yani
چیه دخوازه کرده دبی از ام وی ولاتی وکی آشتیه وکی آزادی ام دخوازم بیجین وکی وی بیجین او برسوی کی خورد بو جبر وی از گلمی آمده پیروز کم و هر دوری جی استانبول جی گلکی مزم بیه هر دوری کردستان جی براستی گلکی نوروزی کی بجوش در باز بیه سلاف هم سلاف دشتینن هم جی پیروز کن. لترکیه عالی هناك دردوره بندواری هبو کو بشتربون و کمبه. سرویه که چه بیشی؟ yani daxwaziya çapamenî Tirka wisa bû. Yani wisa jî daxwaniyê dan ama ne rast derket ku ew ne rastî bû. Çünkü politikaya wan ser derewiyê derbas be. Ji ber wê yani Kurd êdî ne Kurdekî çawa bêjim yani bêxeberin her tiştî dizanin. Êdî internet heye, sosyal Facebook ve Twitter heye. Ji ber wê temaşe dike her tiştê dizane. Yani ev bersivik yani hemî dinya jî dît ku ev xepandim bû. Ji ber wê yani ev jî wisa ez ê bêjim yani xepandinek bû yani. Em vegerin ser Newroza Amerika. Şeva şemiye tu New York'e beştari Newroza New York'e kir. De ev pirozbahî çava dît o dîsa piştî nehaltulu Washington'ê piştî bedere bawer dikim tu diçi Chicago Ohio ve çava be hinek de zaxin rewşa Amerika ji me re bike pirozbahiyên Amerika. Çi cudahî fark hene? Yani tabii yani ne vek velatiye çünkü Amerika geleme zede tiniye. Ji ber wê jî lê yani çiqas Kurdistanê bi coş derbas be wê derê jî bi coşî derbas be. Hîn jî Kurd bi rastî girêdanê koka xwe ye. Yani çiqas dur herin jî heta Avustralyayê herin jî ev koka xwe bernadin. Ji ber wê jî girêdanê welatê xwe ne. Yani wê de çi derdikeve yani ji ku bibe ev çandê xwe, hunerê xwe bi hêstên coşê xwe cuda naçin. Ji ber wê jî ji vê derê jî Washington bûbarê. New York'ê jî bi coşekê derxist. Tevî ku dünya sar bû, berf hebû, fırtına hebû, dîsa jî salon dagirtî bû. Erê rast e. Yani çünkü dixwaze yani em ez jî li İstanbul ettim ne wekî Kurdistanê ama İstanbul ettim ama dixwazin yani hem welatiyê xwe bibînin çünkü hês te hêviye bîra dikin jî ji ber wê vê fikr û vê ermencê jî hatin ji ber wê hem jî Newrozê jî bi coşî derbas kirin. Başa deman pêşame de xebatên tên çi rengî hunerî hene me gelek carat te wekî kom da dîtiye nav koma agrêjiyan de lê wekî alî geçimlî te çi proje hene ji bo rojên pêşame. Yani ev koma me bela bû ji ber wê jî me koma xwe agrêjiyanê xilas kirin. Lê êdî wekî hunermendekî Kurd yani me albûmê agrêjiyana de çar hep CD albûmê derxist. Vê gajê albûmekî haziriyê dikim ji ber wê pêşe rojê ev zelal dibe çünkü yani em dibêjin em hazirin bi rastî jî derxistina albûma salekî derbas be dûre derdixînin hem xebatan em gelekî konseran diçin hem jî rewşa Tirkiye jî em ê dibînin ji ber wê jî dereng dibîne. Yani ez albûmê hazirim ama yani nikarim bêjim ev rojê albûmê em ê derxînin. Baş em jî gelek spasiyê dikin ku tu hatî bûyî mêvanê me û em ji çaverene ku berhemê te nû jî bibînin gelek spas Rermend Alî Geçimlê. Sağ ol her bir şey. Teveşevan deral li Stenbolê jî pîrozbahiya Newrozê hebû û nûçegehana me Zozan Yaşar jî li qadê bû. Bi
Tiştî destûra walîtiyan li 25 bajaran Newroz di heman demê de bi coşekê mezin hate pîrozkirin. Newroza Stenbolê jî li qada Kartalê ku çend saet beriya 21 Adarê Walîtiya Stenbolê destûr da bi hişyara em ê teqez bi ser kevin hat pîrozkirin. Nevroza gelek Kurda. Gelek Kurd ve Nevrozê levhatin te. Aşitî te. Guladî te. Em ne qarşetî te insanîna. Em Nevroza gelek bindesta. Nevrozê pîroz dikim gelê me ra. Serxwazî dixwazim bitirê gelê me ra. Her wiha sala par Walîtiya Stenbolê destûr nedabû û di hewldana pîrozbahiyê de bi dehan kes hatibûn binçavkirin. Îsal Newroz di rewşa awarte de hate pîrozkirin û beşservanên Newrozê bi pankartên ji guhertina qanûna bingehîn re na li qadan hatin gelhev. Ji yek nedewê re, ji yek siyasetê re, ji qetilkirin û komkujiyê re. Hevseroka navenda HDP ya Stenbolê Esengül Demir peyama hevserokên Partiya Demokratîk a Gelan Figen Yüksek da û Selahattin Demirtaş ku ji girtîgehê li ser pîrozbahiya Newrozê şand xwend. Özgürlük arayışından asla vazgeçmeden barış mücadelemizi sürdüreceğiz. Wê di nameya hevserokên HDP de anî ziman û got em ê dev ji siyaseta demokratîk û lêgerîna azadiyê bernedin û têkoşîna xwe ya azadiyê bidomînin. Li hember zilmê em ê serî netewînin û em ê teqez bi ser kevin. Xortekî Kobanê jî nameyek li ser Newrozê xwend. Navê te Newroza, Abdullaya, ware filing û şêraya, Newroz her deraya, berxwedana her demên erkê wan parastiya, çek û rext li milaya, qalanê wê pir buhaya. Hevkarê hevserokê HDP Sezai Temellî ji dengê Amerîkayê re diyar kir ku ew Newrozê dibin zulm û zordariyê de û rewşa awarte de pîroz dikin. Wî got li ser hemû kiryarên rejîma serdest îro gelê me li qadan e û Newrozê pîroz dikin û em hêvî dikin ku hevserok û parlamenterê me bêne berdan. Her wiha Newroza Stenbolê bi govend û stranan bidawî bû. Zazan Yaşar, dengê Amerîka, Stenbol. Cejna Newrozê li Rojavayê Kurdistanê jî hatiye pîrozkirin û bi hezaran kes li Kobaniyê hatin bahev û ev roja taybet bi govendan pîrozkirin. Ji metirsiya aloziyan û çalakiyên xwekujî Newroza 2017 li Kobanê dibin parastineke girs da ji aliyê esayîşê û hêzên ewlekariyê ve hat li darxistin. Wekî her sal bi hezaran xelkê Kobanê li ser kaşê miştenûr cejna Newrozê pîroz kirin. Şahiya Newrozê bi pêxistina agirê Newrozê dest pê kir û bi dîlan û stranên Kurdî komên çand û hunerî xwe pêşkeş kirin. Her wiha endamên rêveberiya Xuser û şervanên YPG û YPJ beşdarî Şahiya Newrozê bûn. Xelkê Kobanê bi vê boneyê kêfxweşiya xwe diyar kirin ku îsal ne wekî her sal bû û ti bela û qeza çênebûn. والله برو از نوروز التو حمیم ملتی کرد پیروز دکم و ان شاء الله صرف ونی کیف خوشی به و از بهیوی ما ملت می در و جوار مرا و ان شاء الله صرف ونی سرساغی به و خوش به و شایی به ان شاء الله. والله عيدي پر خوش بو ملتي كيف خوش بو عيدي خوش بو پر خوش بو ملت هر کس عائله خوش خورد بر دیلان شهر کردن ایش خورد مثلا خورن دخورن Bi cil û bergên Kurdî awaz û stranên folklorî Kobaniya Newroz geş kir û her kes daket seyranan û cuda cuda malbat li hev civiyan û govend gerandin. Xelkê Kobanê hêviyên xwe jî anîn ziman got Newroz sembola azadiyê ye û rojên tê de Newroz bibe sembola aştî û aramiyê. والله الحمد لله عيد بسلامتي دارباس بو ججنا قال لي كرد لحد شهر بارتي كردستان بيروز دكم وساق السلامتي دارباس بو تقازا نادان خدا تبالا نادان الحمد لله ام بس به هوتن ونوجي عصره ام كيف واجر نهارنا مولا و پرخوش بو تقازا خدا نادان والله از دخوازم کردستان کی یک به ملت کرد کی یک به روژا 21 آداره به شاهی و کیفخوشی جشن نوروز لکوبانی هات پیروز کرن و خلکی کوبانی روژا که خوش درباز کر به ستران و دیلان کردی.
جسر کاش مشترنور دا نوروز 2017 به کیف و شاهی دست پیکر و به دیلان این کردیجی بداوی بود. محمود بالی دنگ امریکا کوبانه. روزان نوروز لهر چر پارچه کردستان به آوایی که پرنگی و به گووندا خاطر پیروز کرد. افجد دیمنین جباجر قامشونه و به هزاران کس هاتن با هف و به جلو برگن کردی افروش پیروز کرد. اف دیمنین هج باجر اقرانه و به طیبتی لوی باجر پیروز کرینا نوروز برنگ و آوازن کردی باندور خدانیه به سروی روزا. لباجر کرکوکجه نوروز به بجداربونا کرد عرب ترکمن هاتیه پیروز کرن اف جارا یکمک و آلا کردستان به فرمی لباجر کرکوی هاتیه بلند کرن. اف دیمنین روشالات کردستان مریوانه و لوی درجه خلق باجر هاتن با هف و اف روزا طیبت پیروز کرن. تماشاوران دلال نوروز لدروی ولد جی به جاشه که مزن ته پیروز کرد. لبدره لواشنگتن که میوانداری جواکی که بچوکا کردان دکه نوروز حتی پیروز کرد. اف دیمن جی نوروز نیویورکی که میوان مگاودی علی گچیمنی بیشتر بو کردن کل نیویورک، نیوجرسی و ایالتن دن حتی بون دشبا نوروز ده دیلان گرتن و سرساله پیروز کرد. لژاپونیا جی نوروز دو بگرسه که مزن حتی پیروز کردن. گلک بیشتروان بکنجین کردی لقاده نوروز آماده بون و کما اربانه جنین کرجی درکتن سردی که دی پیروز باهیه ده گل ژاپونی جی علاقه که گرم جی نوروز را نشانده. هر وها سروک امریکا دونالد ترامپ ایرو داخویانیک به چاپمنی روشان و ده داخویانه ده افروجا طیبت یا نوروز پیروز کرد. هنرمند کردیا نودار آینور دوان پنجشنبه بوری با خلات هسته موسیقی یا دریا سپی یا کالج موسیقی برکلی کالج آف موسیق لباجار بوستون بود. اف خواندنگه یک جور مزنتر خواندنگه هن جهانیه و خلات هسته موسیقی دریا سپین جبو آینور حتی پیشکش کردن. جبو یک جور سدمن و خلات ابکو آینور و کسی که میناکی و الهام خوندکار نوین موسیقی هاتیه بناف کردن. مجو آینه را پرس کرد که او هنر خوا و هستن خوا جکو دستینه. tabii tesiri kültürü gazi mezumbum her tüm bimre ev tişteki taybet bimre akidin az geleki ولاتن کنسرت چه بود ان گله که ملت اروپی ملت امچوبنی یعنی گله که ها نیا بیرم هنرمند جازی و کلاسیک موسیقی و پاپ راک گاوا کوان گدار دکن او دبیجن یعنی او تو نبتنه کردی تو یعنی تشتی گیدنی یعنی فرقی بتره یعنی او چیه؟ اجد بیشیم او دل منه. اوجی او هسکرنه منی و مروتی و هسکرنه منی جیانه هسکرنه منی کو من از گره کو مزن بومه یعنی او تشتکی نزانم یعنی اج نزانم چی بیشیم جبوینی اما از بدل خواه وینی هست نزانم کو تشتک دل منده او تشتا يعني نجبو خلقه جبو همو خلقه وقت برسی و پرسامه چاواب دکاره موسیقی کردو بگهن اصلا نامنتوی آینور و هدا آخفه اما من اوه يعني از يعني هر زمانه که هر کلتوره که باوجه موسیقی لهر لدنیا یکه يعني هفتانه نوتا هنه همو جهان بالسروی نوته موسیقی چه دیگه جبو من يعني موسيقى هنري موسيقى كردي وكولتورا كردي پر كوره يعني او كوكاواني پر كوره او يعني نل لسر فانتازي چبوي يعني او لسر راستي چبوي يعني اگر اوینی راستیه تشتكي راستي بيكو اوینی چبوي işte جنگ بویه اوج تشتکی راستیه ایوانا نه به کتاب هاتنه نه به مکتب هاتنه به گوی ملتو به دنگ بیجان هاتنه یعنی
اوش تشتكي يعني بحافظه بهشاتيه تماشاون هجان اف راپورتنامه داوی و هفته بوم و هم هیوی دیکن برنامه بدله به هون دکاری بریاف ایمیل فیسبوک و توییتر نرین خوش مره پارا بکی حتی برنامه هفته به بمن خیر خوش دیده دم باش